megalayapost.news. Dakspangut kirang berkithaya kurang nagi distrik Bapher jong ke jela Meghalaya kelaya poi kruing banisya munta hak limpung ye kura kabla tip kum ke 6 Meghalaya State Level Muay Thai Championship kabla penlong daga Muay Thai Association of Meghalaya Haindo Stadium Siden Riboy District ya ketik limpung ye kura Muay Thai ke Bahan Rio jong ke jela Meghalaya lawan mempli perdado menteri ke Sorkar jela ba sosene sotun ubadai ruam li ke Jirang constituency hak jingi don lang ba Angelus Sun presiden ke Muay Thai Association of Meghalaya lembar kwi kit khot jong ke association Hagati ke Lempung lawan banisya mentah hadu ars paksan pesangut kinongi kura kentum nadu kisamla ketai bersenrang lambat kihap ke bedang rin bat ketik ke Lempung kan kutpat hakar poi terik jung benai leber habukran yang presiden ka association uba Angelus Sun ulayatu bagani ke Lempung kelongkum ke jingpen kurea na kabentaban saya kinongi kura Muay Thai jong ke jela banyak airang ha ke Lempung National Game kaban salong haus nam araja arpunyo hanung ba shlong karbana kaliang ba sosne sotun kumukong sanulai kublai ke kenhun Muay Thai nadu uba Angelus Sun kum presiden ubala Shimkiaban penlong ya kini kelempung kabalong kum kawena kirunsan kaba ailat iki khun samla makinang kio hakani ka kamile ka hakati ka sedang nagaliang ka association kalapan kuburam ru ikirang berkithai kura kibalawan ra takma hagijinga kun kibalalong shabar ka jela hagisngi balalej referee and line judges dapat pawe ke jingkublai ya ke Muay Thai Association jongka Meghalaya ke belakot sobayang hakaneka ski ban peli hakaneka All Meghalaya Muay Thai Championship kabang video ban penlong nadu mentaga ski kaban kut haka singi sajan kay mga sungo benong hafi akini kapor abang awan ngami na silong banwan sa kini kejaka na office banwan sa kini kejaka ngaklempoy perkat baki players kinyabun ado kane ya ka jile kai kaba lawan ong haka jela ka jungi kampat dalong popular hado kadagata kanu ka jile kai ka origin jong kanu ka jile kai kalapan don kalapan sedang na kanu ka ri but kerpang habang ya keren ya kene ka Muay Thai kajile kai kabai ba Angelus Sun dalade ilade way naki founder members labanong habro kowe keri India kejongi but ya kene kajile kai wala bakamdai ka origin akan ke jela kejongi akan ke India kejongi Hende Shibun ki players ki wan manishim menta lingba ka jing ai min sim lingba ka dedication kata ka min sim juga jing treshtom ka jong iba Angelus Sun hakaba ngilai baki players na ka jela ka jungi kilayo bani shimenta haka national level but haka international level kibun ki championship ki Bapher ki bangilaya snow baling ba ka Meghalaya kiling ba ka Muay Thai Association jong ka Meghalaya kilaya lam ni kini ki players dagaba maki ki asenyang dagaba maki ki shimbe ki jingget play
Banyalam yaki players kebaladon hakata kategori kebal kambiang ban shimenta akan national level batunjuru akan international level. Kadai kejile kai habang apay habang isyong ipay yaki jile kai kabakiniki kena gentai bersenlang ge shimenta. Kadai shimenta kum ke sports kabala ban improve ya kataka mental concentration lani ya kataka jing pelajingut kabak hamjanai kabak paka bat bakila ban concentrate kaban kentumplang ya ka disiplin kaba ki khun samla kentai bat senrang ibashim ya kene kejila kai kalalaban build up ya ka disiplin how way for way lane ka way for way ka players ubashim menta hakane kejila kai Jadi pelong menta ya kan ika state tournament ke championship hadu menta ila league League Snap. Teng la pelong ya ka first, second, third, fourth, fifth, sixth. Teka hak tournament ke basan ngilai pelong hang ni. Hak tournament ke bahan rew ngi pelong ni kadeka ke bahan rew ke Meghalaya state level Muay Thai championship. Isop junior, junior, but senior, but komru kabang ila bulang ya ka final selection na kamta kaneka 39 national game arpo punyo na kamda kitu kinapat kiban shim benta na ban represent na kajela Meghalaya sya ketika live po kunai national game kaban selong hu arpo punyo next year kajing pelong yang ini giwet kelong ba kelong chicken thai shim na do saupusan sida do nyo 4 kilo kemut kade nai tili giwet nang tai senrang kelong na do saupusan hado nyedan nyo pra kilo kadai kharwai tili kuwait kemut arpo tili kuwait kata kadai combat li mene kadai combat kadai baya fight poring kemut kebangi ongi ke limbs min kadai bangi pons di penengkam ke tongbut di penengkam ke kosil bat ni kenjat bat ni cleanse ngila benhit cepa hak benta jong ka sedem ngila benhit hak li ru kata ni ndai kemai thai je fight jong kemai thai kalong bet kam karul kalong ngila ban simenta habrok hot di rok all round ngila ban penengkam teknik kadai ban pentang hiki prohibited area kemetang hakuran kemet imlang penkam terju pelong ya kan ika 6 tournament nasional ki bang pelong malau senam kalong ke benengkong kadai bang pelong ya state tournament kalong ban select iki kena ki ban lay represent pat syaka nasional malimit mat dan nak mentagi senior nak mentagi sub junior junior ki bangin sa select nak kini ki gold medalist nak kini championship nak kini bahan reu molaong meneh kalau bikin league sebentar pat ya kabopra jongka Yumai National Championship kaban selong hapo utarkan kabarang sidap ke national game menahakan di mensemsem kini beladap kata kadai nadu siterik hadu santerik hang teh hakajela kabang laong ta dan rata ya ki senior ya kunjuru ya ki senior kiba ya kini senior pat kiba msyak select nam ta kanika final selection nam ta kalai pundai arpunyo Ibam cak selek ha ketika bang ilai keren mana kalong bayak itu ikna ngin pin lekai biang pat syaka state tournament kenika state tournament ke banlong mentah ke ban rew kemud naki bejob ya kenika gold medal nang ne pat ngin jit iki ban sen ya ka bopra jong ke Yumai National Championship kaban sapen benar ada ka association hangno ke ceka ke banlong memang pariot kena nomor bun teli ki state ki bokwa ban host ya kenika national championship selong bat jaki kena mentau senam bat ke badang sudap chen menahakani ya ka new national championship badang sudap menahakani hapo Hyderabad wa ka Meghalaya ngilalai bensi benta nang ni kena jini gilai kai ba nadu ka combat nadu ka waikuru nadu ka memai kamut ke jela Meghalaya kelawan ke jela ka baar teng singoban kumbangilong kumni ngatrai kedon ke cingkermen ru kecing berkrek jungi kini ke arpungut ke bangi sajid nam ka combat nang taki kentai bat senrang sipongut bat kentai bat senrang bat kat arngut nang tak memai total bangin jet menta kalong sapu arngut bokai ki atlet na kam dakin sim menta ya kan national game
kablong live pandai la semsnem teriyakini kena ketinggian biang sedien pada yakini kena ke bangin pelong biang state tournament ke bangin select mentapan kamut kinle bensi mentaya ketiga national belong bokra dan yakini kena ke bakidan mentapan jong ke national game nginum syak balik cimentah ke national bat nginum syak ru balik cimentai ke world keman selong shen mentah hau bunai Jun hapok Malaysia kamlong du shipau terik ubunai Jun hadu Arpo Terik hapok Malaysia jong kadega senior men and women Muay Thai championship. Dena kaliang jong ka association Golden Rai banyak tu kena geladap select ru ha ketiga national berrepresent ya ketiga world championship. Nginim syak benlek namar ba kin hap syong hang ni ngin don takam kenang bengiyo ban krek bahana ketiga national live pandai. Balaringi syak iki bikin lek ya ka national dan ikin lek ya ka world championship. Kompetitif ba ka Muay Thai kede combat sport kamu tu kena ulak ban musau ulak ban men hakani ka national du yang don musau yang pun kena bi musau dena kadau ngim kwa bi kena kin simbeta ngi kwa ban simbet tang ya katai ka ban pekre ya ka national game ki musau ku arngut kin pekre ya katai ka live national championship ka ban selong pok Meghalaya ke jelam Meghalaya kumbang le kular hapok ki men hakani hapok ka national dep ya ka state tournament ngi kular hopefully ya gold medal ban ngi kermandru ngikermendu nak jelam Meghalaya keba kita ki state yang simbeta hakanika national tatnan national championship lada kelong kumla kelong temu ka association dan ya khamtam kumanga bade head coach bade rukum presiden baraka jo umpor bobat commissioner jong ka referee judges of India international referee judges bade senior ni India ngisngoru ba ngikwa lada kata kajing training jungi kebabiang kum head coach bagi coach ngai gibran mi kum pasien sumpia ngikwa omban yo tang spotli medal relalong kepala ngikwa ban yo ngura ya ka champion team kaban selong ketika live pandai national game kaban selong how ar punyo kumala semsna tebuan simenta ni district men semsna wan sim pratli tementa nakaleng ka garo menta nomor gedon ki jujia ki kulmar itu te napo ka light ang napo Garo napo West Garo Hills ban napo kanika ka South Garo Hills mo kude ampati te nang tu gidon ki kena lali ai training mga menakaniru kare ki ongsar bangim yo wan yo kre ba nomor ba kadon ki kulmar kene igin wan simenta tin sim semsna nare kini state kebedan hani ki district barfat kebedan hani kemen nukli district kemen gidon ni barfat ki simenta ini ka champion team begin championship MeghalayaPost.news